ubona neza yuko bamwambariye kuba Dauphin n'abadofine bambaye neza cyane gose. Yes, wow, uyu onya ngaha ahanye asa neza ngaha ati nije mbanza canke nindabanza. Yes, nuko onya bimeze. Uyu onya Rutikanga mbega no umunsi uza kugenda gute, aza kuba umunsi mwiza cyane gose. Wow, uyu onya umugeni wiwe. Ndabona barose pare na marene neza sibyo, ariko ntimukihutire kumwe n'amabanga yanyu. Nicyo bituma mu rugo isengesho ry'umugabo n'umugore ni nk'inzo ikomeye. Nihari kitagenda neza mubanza musenge Imana ishimwe cyane. Si byiza yuko iyo hageze akantu kose kaba imiryango yari bimenye. Ababyeyi banyu bifuza yuko urugo rwanyu urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero. Nta muvyeyi n'umwe mw'isi yifuza kumva inkuru mbi yazanye ku mwana wiwe. Uretse abadayimoni baba bakumenya amaso mw'isi yose, nta mugore mwiza azosumba wawe. Kandi bivuga ngo iyo niyaje yaraye ntamwiveye ntiyaje. Ariko uretse nyine ko ari navyo ibyo mvuga, umugore wanje ukuri kw'Imana umubona Basha. Mwiza nakora hiki. Muvugisha ukuri abamuzi. Muvugisha. Nije wambe. Nije. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wala siku. Ni mandando wa. Mubwiza bwo kumubiri gute. Yewe Rutikanga rukaraga amacumi ndayewe neza. Diane uyu munsi ndakwambitse impeta. Ikimenyetso cy'urukundo yuko kuva uyu munsi ubaye umugore wanje. Ndagusezeraniye yuko nzogukunda, nzogusonera, nzokurinda igihe cyose tuzaba turi kumwe. Ni wewe mugore wanje, igufa ryo mu magufa yanjye, akara ko mu mara yanjye, sinzigera ndaguhemukira. Imana izobimfasha. Ntabwo njyamo guhatiye. Urumva n'ubu umwikunda. Yego utishyuye turabihagarika. Aho ikindi kibazo nibyashira Rutikanga mumaze kugera mu rugo ugasanga uko wari umwiteze, uko wari umuzi siko ameze, uzobyifatamo gute? Uzomusengera. Uzamusengera nawe bikanga gufata. Ubona cyotuma utandukana na Diane ubaruka. Urupfu bonye. Yesu amutse muzijana na Diane. Neza. Mwijuru bikomeye. Turi kumwe n'umuryango nanone wa Ntwari. Reka tubasabe mu cyubahiro cyabo bave hasi kugira ngo tubakire. Umuryango wa Ntwari bave hasi tubakomera amashyi menshi cyane. Reka nanone twongere dusabe. Ladies and gentlemen, murakomeye nizira komeze neza mu rose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV ndagwikaze wowe uri kwadukira uri mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, mu Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya barabo ndavuga Oman, Arabia Saudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi mege mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi usanzwe kandi aho twaje mu bugeni buteye iteka n'ubugeni bw'umunyamurenge ari ngaha mu Burundi yitwa Rutikanga merewe neza. Ni ku bugeni buza kubera ngaha anya mu gisagara ca Bujumbura aho buza guheza gibona Apotre Isidori Mbayahaga. Benshi musanze mukunda mu bitandukanye. Yes, tujane baza kubona byinshi bitandukanye kuri uno munsi kuri n'ubugeni aho bona neza yuko ibintu bisa neza. Yes, imiduga myinshi abona neza yuko umugeni yamaze kwishikira ngaha anya mu kibanza nyezina. Yes, nkuko mubona ngaha anya
umugeni nguyu unya gahanya yikazanura neza kugira ngo aze kuba ameze neza. Yes, muze kubana twebwe kuva kunangusha kumera muraza kubona ibirori bitandukanye kuri uno munsi. Abanyamurenge mwese muri ko madukurikira, abanyarwanda, abarundi n'abandi bose bumva ururimi rwacu w'ikirundi, muze kubana nacu. Asante sana. Yes, nkuko mubona ngahanya uyu unya umushinga nahe atora umugeni wiwe amusohokana neza cyane gose. Nkuko mubibona umugeni asa neza cyane gose. Wow, ni kuri no munsi ubugeni nyezina abirori biza kuba kuri no munsi. Yes, nkuko unya ngahanya mu muduga mwiza usa neza cyane gose. Wow, nuko vyifashe mbega ibirori vy'uno munsi mbega biza kugenda gute? Abakongomani bariko baradukurikirana mwese muri commentaire muza kwipfuriza ubugeni bwiza umugeni wacu kuri uno munsi. Wow, wambaye neza, basa neza, ndetse ubona neza yuko bamwambariye kuba dufine n'abadufine bambaye neza cyane gose. Yes, wow, uyu onya ngaha anya asa neza ngaha anya. Ati nije mbanza canke nindabanza? Yes, nuko unya bimeze. Uyu unya rutikanga mbega uno munsi umunsi uza ugenda gute? Aza kuba umunsi mwiza cyane gose. Wow, uyu onya umugeni wiwe, uyu onya ngahanya amubona neza yuko ari umugeni ndetse maze gukora ibikorwa byiza. Wow, basa neza cyane. Ibintu bisa neza, uboneza yuko muri eglise hasa neza kandi uboneza yuko hashanije. Kuba uyu munsi wa none Imana ikoze ibikomeye kubw'imiryango, kuba aba bantu bose bari hano kubw'abana bacu. Rero reka dusabe Pastor Beda tuje imbere, tugiye gusenga dushimira Imana yabanye nabo, Imana yabanye n'imiryango. Kuri uyu munsi wa none dufite umunezero n'ibyishimo bikomeye kubw'abana bacu. Rero tugiye gusenga dufatikanije twese kugira ngo nanone tuze kumenya zindi gahunda ziza gukurikira. Murakoze, reka dusenge Imana. Turahuje imitima n'inama twese abasavyi bawe kuguha amashimwe n'icubahiro n'igitinyiro imbere y'isi n'imbere y'ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Uhoraho turaguha ikaze. Yesu turaguha ikaze. Mwemwe turaguha ikaze. Ingurongora ibigira bikorekere hano byose mpwemu yera. Ingushoboza intumwa zawe bigira bikorekere hano byose mpwemu yera. Ingo data wa twese ukorere muri umwe wese mu bikorwa bigira bikorekere muri rino shengero muri aka kanya. Turagusabye imihezagiro, turagusabye imigisha itigeze iba kubitangiye imbere abo ize kubabako. Turagusabye imigisha muri rino shengero, abaryinjiyemo bose baza gusohoka. Tubisabishije kukwizera no kukwizigira, tuzi kuza kudukorera ibirenga ibyo twagusaba mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, amen. Uyagaze nanone reka dusabe abashitsi bacu baduteranije aribo baza kwicara kugira ngo natwe tuze nanone kahasi. Reka mbasabe twongera amashi ku Mana tujagira kandi bagire neza kandi bahumugisha. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itanguriro 2:21. Itanguriro 2:21.
dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo maze uhoraho Imana isinziriza uwo muntu utikoma, arasinzira, ukuramo rubavu rumwe, ahomeka inyama mu gihingo cyarwo. Kuri 22 yaravuze ngo urwo rubavu uhoraho Imana ikuye muri uwo muntu irukuramo umugore, muzanira uwo muntu, maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Amen. Duhimbaje Imana iduhaye uyu munsi wa none, by'ukuri twarawusengeye dusaba Imana kuko ibirori by'abana bacu bizagenda neza, kuba tungana gutya duteranyijwe n'ibirori by'abana bacu turabishimira Imana cyane, kuko nanone dusanzwe tubikora. Reka nongere mbasabe kubw'icyubahiro cy'Imana twongera amashyi menshi ku byo Imana yakoze. Hari ababiteguye, abagerageje gutegura, kuko abafaransa babivuga, baza bavuga ngo l'homme propose, Dieu dispose. Ni ukuvuga ngo ibitari mu Imana kenshi ntibikunda, ariko ibyo Imana ishigikiye birakunda. Rero ndashimira Imana kubw'uyu munsi wa none, kuba tugejeje uyu munsi tumeze gutya, dufite umunezero w'abana bacu, icyubahiro kibica Imana yacu. Dufashe umwanya twakirana, turi kumwe n'abagize ishengero ryacu rya Vision, abakuru n'abato. Z'ukuri ndashimira abaririmbyi cyane, twaraye hano muri veye, twavuye hano mu gatondo, ariko nanone mwagize akigoro gakomeye. Twaraye hano buraca dutaramye, ariko nanone mwabonye ko bikwiye kugira ngo muze. Reka mbasabe mwikomera amashyi menshi. Bityo nanone tunyarutse, turi kumwe n'abaserukira amadepartement atandukanye ababonetse, ariko cyane cyane turi kumwe na Apostle mujeyi wacu. Reka tumusabe mu cyubahiro cye ave hasi, tumukomera amashyi menshi. Turashimira Imana ku bwanyu kuba tubanye muri kino kibanza, by'ukuri biratunejeje cyane. Karibu kandi wegere Imana data dukora Yohana n'umugisha. Twongera amashyi menshi tumwakira. Bityo nanone turi kumwe n'abakozi b'Imana byo mashengero atandukanye. Ndashobora kuba nababonye, harabavuye muri ayo mashengero nanone abarizwa muri kino gisagara cya Bujumbura. Twababonye, by'ukuri turabanezererewe kubera impamvu z'umwanya, ndagenda nkora sa n'uwihutaho. Turabakiriye mu cyubahiro cyanyu, tuvuga ngo mwegere Imana data dukorera duhana n'umugisha. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Nimba tunezerewe tugire gutya. Semeni haleluya. Bityo nanone turi kumwe n'imiryango yaduteranije hano. Reka tubasabe mu cyubahiro cyabo bave hasi kugira ngo tubakire. Umuryango wa Ntwari bave hasi, tubakomera amashyi menshi cyane. Reka nanone twongere dusabe umuryango Umuhire nabo bave hasi mu cyubahiro cyabo kugira ngo tubakire, dukoreshe umwanya kugira ngo tuze kugera ku gikorwa nyirizina. By'ukuri turabanezerewe cyane, dushimira Imana kuko mwashigikiye abana banyu. Ndabizi neza kuko namwe uyu munsi mwari musa n'abawutegereje, ariko turashimira Imana ku bwanyu. Tubahaye kaze mu cyubahiro cyanyu. Murababyeyi beza, mwareze neza. Kuba uyu munsi aba bana batwereka ibirori ni ku bwanyu. Rero tubahaye kaze, turabizi ko mwavuye kure, ariko mwegere Imana data dukorera iduhana n'umugisha. Tubakomera amashyi kugira ngo mujagire Imana data bagirire neza. Ko turanyaruka, turi kumwe nanone n'abatumirwa bavuye mu ntara. Twababonye abumvise ibi birori nanone baritaba baraza. Twabonye abavuye mu ntara ya Ruyigi n'abandi nanone bavuye hatandukanye, nabo mu cyubahiro cyabo abari hano. Reka tubasabe bave hasi kugira ngo tubakire. Abashobora kuba bavuye
batandukanye kina mama Methodiste kababonye zukuri turashimira Imana ku bwanyu turi kumwe na pastori kuva muri Methodiste zukuri turabanezerewe n'abavyeyi turashimira Imana ku bwanyu kuba mwaritabiriye birori by'abana banyu kaze mwegere Imana data dukorera iduhana n'umugisha tubakomera amashyi menshi mujagire turakira nanone abafatanyabikorwa na Rutikanga na Diane hariho bagasodone n'abandi ndabikora nyarutse reka mbasabe namwe muve hasi komera Imana amashyi ku bwabo z'ukuri turabashimiye cyane kwizerwa kugira ngo umuntu umwambarire barabizeye ni ukuvuga ngo muri kino gisagara murizera mwikomera amashyi kubera ko mwizera z'ukuri turabakiriye tuvuga ngo mwegere Imana data dukorera duhana n'umugisha nimukomeze muhagarare nanone reka twakire nanone pare na marene abafatanyabikorwa nabo bakomeye abajanama reka tubasabe nabo bave hasi muntiza amashyi niko tubikora hano udakomera Imana amashyi afite ikibazo cy'ishari cyangwa cy'ibindi bintu dushigikirane muri ubu buryo igihe twaje ko ndabona hari inyuma ntabaye bakomera Imana amashyi dukomere Imana amashyi ndabasabye bityo nanone turashimira Imana ku bwanyu kuba mwarizewe muri kino gisagara cya Bujumbura kumva kuko ari mwebwe mushobora gufatikanya n'aba bana bacu gutegura urubanza namwe tubahaye kazi reka z'ukuri umuntu utari wakomye amashyi itegure tugiye kwakira ba nyiri kirori cyangwa se ba nyiri rubanza twaganiriye amagambo menshi ubwo narimo mbigisha z'ukuri ikintu cyose kitarimo Imana kiba kigoye urugamba umuntu yatangije urunguru ntabwo goroshe ukarutangiza ari we ubwawe ntiruza ruba ariko iyo umuntu ashize Imana imbere igikorwa kiza kigenda neza zemeni haleluya ndashimira Imana ku bwanyu rero reka tubasabe bave hasi dukomera Imana amashyi menshi twese tubasabe mu cyubahiro cyabo z'ukuri turabashimiye cyane kandi tubaha kaze aba bantu bose bari muri kino kibanza ni mwebwe baje gushigikira turashimira Imana kuko Imana yabashoboje ubu nyine abantu bari mu kwiyorohereza bagacikiza niko babyita mu Kirundi iwacu bazavuga ngo nukubombora agaca mu yindi nzira akishingira wenyine ariko kuba mwakoze kino gikorwa mukatwereka ibirori ndabizi kuko birimo umugisha ukomeye rero turabakiriye tuvuga ngo mwegere mu cyubahiro cyanyu Imana data yabashoboje n'ubikomeje kubikora ibaduhere umugisha mwinshi reka babyagire dukomera Imana amashyi menshi tubakira twongere kandi amashyi menshi cyane kubera impamvu z'umwanya turabikora tunyarutse cyane twasomye ijambo ry'Imana ntituza kurisobanura ariko mwumvise uko ryatubwiye irindi muraza kuryumva nyuma reka dusabe mukuru w'umuryango nanone userukira umuryango w'umuhire reka bazane mikrofone bamuduhere mikrofone kugira ngo tuze kumenya ibindi biza gukurikira userukira umuryango w'umuhire ave hasi reka tubabaze ikibazo turabona imiryango iri hano mwebwe nanone mufite runo rubanza hamwe na Ntwari icyo twashatse kubaza hano mu itorero nuko mushobora kuba mwarakiranutse kugira ngo mwemerere abana banyu kugira ngo tubahezagire imbere y'Imana murakoze cyane tumenyesheje iteraniro ko twakiranutse nta kibazo dufite nta n'ideni dufite rero turabahanguye kugira ngo isezeranye abantu twongera amashyi menshi cyane Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro cyane kuko ibikorwa byagenze neza rero reka mbasabe
abageni nibo basigara bicayeho gato, abandi bantu bose muve hasi, basabe icyubahiro cyane muve hasi kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Muve hasi twakire ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bikorwa. Muve hasi muhaguruke. Nabonye bari kuri telefone. Komera Imana amashyi rero kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Reka tujagire, Imana ibahe umugisha mwinshi. Izina ry'Uhoraho rihabwe icyubahiro. Haleluya. Mbanje gushimira Imana. Imana yacu ni nziza, Imana yera, Imana igororotse, Imana itunganye, izi byose, ishoboye byose. Twebwe tuyishimire ko Imana atari umuntu kandi itameze nk'abantu, itavuga nk'abantu, idakora nk'abantu, ikora nk'Imana. Imana rero ntiyinywa, ntiyirya, ntiyambara impuzu nk'iz'abantu. Kugira uyishimire gusa nta kindi gusaba, umutima igororoke hama tukayikomera amashyi menshi. Haleluya. Banje kubaramutsa kandi ndarashimira imiryango mwagize neza kuza gushigikira abana mu rubanza rukomeye nkuru, aho Imana ikora igitangaza, aho ifata abantu babiri ikabagira umwe. Imana ikwiye kuba ifise abahamya, ikagira abashinga ntahe n'ibishinga intahe, kuko ni igikorwa gikomeye cyane. Rero nagomba ndabaramutse imiryango, ndamutse abo turi kumwe, abubahwa abakozi b'Imana bari mu nzego z'uburongozi, z'umutekano n'izo kwivuna basi, mwese abari hano muri rusange tutuze ibiganza impande mwiriwe. Imana ibahezagire cyane. Sinje gusoma ibintu byinshi, amajambo y'Imana ndayazi yuko murayazi. Tuja guhagarara ku majambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa 22. Niho havuga ngo umubano wo mu rugo rw'Abakristo. Aravuga ngo bagore mugambukire abagabo banyu nk'uko mugambukira umwami wacu, kandi umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo nawe ari we mutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigambukira Kristo, kuba ariko abagore bagambukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunda ishengero akaryigura, ngo aryeze aryogeje amazi n'ijambo, maze ngo aregukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabago canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri umwe. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, ariko ryerekeye Kristo, ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene
umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Imana idufashe. Haleluya. Muranyumva hari inyuma? Uduze ibiganza niba munyumva twumva cyane duze volume. Imana ishimwe cyane. Amajambo tugiye duhejeje gusoma ahagaze ku mpingi zibiri zumvikana, kandi umuntu agiye gusobanura ataja gutera, kuko abenshi muramaze kuryumva iryo jambo, abandi mwarashingiye muri ubu barisomera abandi, ariko nagomba kuvugane kuri iri jambo ry'umubano w'umugore n'umugabo bakijijwe cyane bazi Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatanguye ribwira umugore, ntiryamusabye ibintu byinshi, ryamusabye ikintu kimwe gusa: wubahe umugabo wawe nk'uko ishengero ryubaha Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Mu bintu bimaze kugenderezwa, umugabo n'uwo afise ubumuga, nubwo yoba ari mukene, nubwo yoba afise igihagararo gitoya, atacyubahiro cyinshi afise hanze, ariko ageze imbere y'umugore wiwe ntagomba kubura icyubahiro. Nubwo umugore yoba azi guteka neza, umugore akaba azi kumesura akagira neza ibintu, ariko bitari mu icyubahiro, umugabo yumva umenga si sawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu mutima w'umugabo yashizemo inyota yo kugomba icyubahiro. Iyo akibuze rero yumva umenga nubwo yogira amafaranga, nubwo yogira amashuri, nubwo yafise iyindi poste nziza ikomeye, ariko abuze icyubahiro yopfuma akibura ahandi, ariko ntakibura imbere y'umugore we. Imana idufashe cyane. Haleluya. Warazivuye. Aha ndiko nabwira Diana, ariko namwe muri hano mukomeze mubyumve. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abagabo banyu bakeneye icyubahiro. Icyubahiro. Yasumye atasumye, aguha igitenge gishasha atakiguha, afise ibyo abuze bindi, ariko nubwo wowe uvuze icy'umunegura cyangwa icy'umusaba kindi, ugenda ukimusaba n'icyubahiro. Niba ari ijambo cyangwa inama umubwira, wimuhane icyubahiro. Umugabo aba ari mu kintu yubashwe, akabona ko yubashwe, inyinshi iba nziza, n'icyo adafise yenda kukibira icyuya akazokironka. Ariko iyo umaze n'ijya agasuzuguro cyangwa akabona ko atabuze icyubahiro gikwiye, shaka ube mwiza, uvugwe hose kuri ntore, ibintu byose bigenda neza, uhembwe amahera cyangwa uzana ibintu byose bive uva mu muryango ukomeye, ariko imbere y'iwe abona umenga uyingora. Imana idufashe. Haleluya. Warazivuye. Bibiliya yavuze ngo umugore yubahe umugabo, apana byoroshe, nk'uko ishengero rigambukira Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo agambukire umugabo mu bintu bingahe? Niba mwakurikira mu bintu bingahe? Muri byose. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko nagomba ndababwira, n'abagabo mwe namwe ntimutigite iryinyo ngo muri ba bose ngo muce numva yuko icyubahiro ari cyo kumuntu. Oya, icyubahiro ushaka urakirondera nawe, uraterera kugira icyubahiro cyawe kiboneke. Imana ishimwe. Haleluya. Ikintu cya mbere Imana yagusabye ni ugukunda umugore wawe. Biragoye kubaha no guha icyubahiro umurozi utagukunda, sibyo rero? Biragoye. Imana ishimwe cyane. Ntuba wamwubashe, uba wamutinya. Kubaha umuntu no kumutinya ni ibintu bibiri bitandukanye. Uwo mutinya kubera amakofe cyangwa nyine aratontoma, mugabo ukumva nta cyubahiro afise kubera ibyo tumumwubaha ntabihari. Ikintu cya mbere utikanga ukeneye ko Diana azokubahira, urukundo rwinshi. Urukundo rwinshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri ba bose, ariko
uvuze ikintu Imana ibasaba kugira wubahe. Niba uri umugabo urira ku gahinga ugataha uhaze utasubiye umuryango, uragomba uzoshikara kubaha. Oya, nibyo mukuru. Niba uri umuntu w'umugabo utamenya imibereho y'abana, utabona ko umugore akeneye agahuzu cyangwa akeneye utuvuta kandi amafaranga uyafise, ugacugera ukigira inka ritashe mu ishyamba, uribaza ngo bazokubaza? Oya, bazogutinya, ariko icyubahiro ushaka hari ibyo ugomba gukora kugira ngo kiboneke. Imana ishimwe cyane. Haleluya, warazivuye. Ukunde umugore wawe nk'uko wikunda, nk'uko Kristo yakunze ishengero. Ntibyagereraho gusa ngo ahubwo aranagihugu aryogesha agezesha amazi n'amaraso, ngo kugira ngo rigume ritagira amarabaga, ritagira agasenga, agasenga, akantu kotuma basuzugura umuntu cyangwa basuzugura ikintu, agasenga. Imana ishimwe cyane. Warazivuye. Amen. Nigeze kwigisha abagabo n'abaganiye icyubahiro cy'umugabo bagipimira ku mugore wiwe. Wowe mubizi, niba agira mbere kugura impuzu ugasanga amahera ntiyogura zibiri, wowe gurira umugore ureke. Ntabyo bizi. Bazi gurira umugore, wewe niba woyitera icyomeke ntagora. Nibyo soko. Ariko umugore wawe arebe, umugore wawe ashase, umugore wawe yisiga amavuta, niyanarengana guta abagabo bajyana inzara bari kwibara cyangwa bakiri ikarata kwibarabara bati uriya mugore arenganye ni mukandi, bazavuga ati ni umugore wa mugabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bazavuga ati kumbe nubwo wewe atamera neza ariko arandika umugore, nubwo wewe umenya ibigoranye urugo rwiwe agwitayeho, uzorengana sosiyete iguha icyubahiro gusumba uko icyubahiro abagabo bikunda gusumba uko bakunda imiryango yabo. Kandi bariho usanga umugabo arya indya akarya nk'ibiro 5 by'indya akabirira ku gahinga. Hari abagabo bakubona peti cyane agasiga inoti ya 2 kugura inyanya cyangwa intore zimwe z'indundi zimwe zirura muhira, ariko wewe akaba ari kuvangisha ibitabazi n'imitima n'amaroti n'ibindi bintu, agataha yahaza amota ibitunguru yitera ibiti mu menyo, atura imiba y'amafanta menshi ashika mu byasanga. Imana itufashe cyane. Ugasanga mu nzu imwe habaye indwara zibiri zose ziturutse ku mirire ariko zidasa. Umugabo akagwara gute icyarwa n'inyama nyinshi yariye, umugore n'abana bakagwara diyare na kwashi, biterwa no kutarya neza. Izo ndwara zibiri zose ziturutse mu nzu. Imana idufashe. Haleluya. Warazivuye. Bibiliya yavuze ngo ninde muntu yigeze kwiyanka akumva ntiyo kwigaburira umubiri we ntiyowukunda, ngo niko rero kugira umuntu atokwiyanka ngo yange kwigaburira cyangwa kugira neza umubiri wiwe, ngo abe ariko akunda umugore wiwe. Imana idufashe. Icya kabiri gishamikiye kuri mwene ibyo, nihaba kubahana hakaba gukundana, ibyo bintu bigahura bigakonekita, hari icyo birema kwita. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rutikanga kujya kurongora si ibirori. Aha ntugire ngo winjiye mu bintu by'umuyondi wacu. Aha umunsi twambara kunywa amafanta tukajya n'ibyo banategura ibyo tujya tukitahira, kugira ubu usigarana wenyine, twese tuba twitahira ntabwo tugiye guhangana n'izacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero kubaka urugo ni umutwaro, ni resiponsabilite zihambaye cyane. Imana ishimwe cyane. Nicyo gituma bakubwira ngo uyu muntu arongoye aba avuye muri ntuze y'ubwana biba biheze,
amen. Rero mu rugo hari igihe ibihe bikurakurana, ibihe ntibigende neza buri munsi. Hari abantu binjira mu rugo bakibaza yuko uko bari babayeho muri fiyansaye ariko bizobandanya. Oya, bishobora guhinduka, bishobora guhinduka. Amaso yawe nimba yakunze izuba ya Diane, mwana wa mama, ashobora kwirabura akanya gato, biragoye. Umugore y'urwara cyangwa agafata akagwara indwara y'umugisha, murazi yuko hari igihe bishika ugasanga biramuhinduriye umubiri. Amaso yawe ntagahumane bakebereze ku ruhande, uri kurondera ya nzobe ya Diane utakibona, bazi urindire wa mugabo ufate fire ku roho urindi, kuko bira yavuze ngo ya uzova iwanyu. Kera abantu babivuga nabi bakavuga ngo umugore bazova iwabo kubera tuja gukwa tukamukura iwabo bakaza mu muryango w'abagabo. Oya, Bibiliya urumvise neza, yabwiye umugabo umuhungu azova iwabo asiga se na nyina, abari umugore wiwe akaramata. Ubu utagira gute? Wabyumvise? Ubu utagira gute? Ubu utakivana. No mbese abantu bayorohereje ku byo kuvana, bayorohereje cyane, ariko biribwa ngo ebana ni utakivana. Wari umwe mubaye babiri. Ndababaza ikibazo, ufashe ubugari bumwe muri abantu bakuze, ubugari bumwe buri ngaha n'uburi ngaha ukabuteranya, ubugari bungaha, ubugari bungaha, wumvise buguma ari bumwe bwoba buri bunini, si bubi, ni bubi. Imana ishimwe. Ndagomba kuvuga urugo habayeho gukundana, hakabaho kubahana, haza ikindi kintu cyitwa kwihangana. Kwihangana, umuntu atihangana yo kubaka. Niwabona ingo zubatse neza ntibazokubeshe ngo nta kintu na kimwe kigeze kiba mu rugo iwabo bakahurije ko cyane cyabaye ingorane. Oya, ugomba gusaba Imana inkomezi ukihangana. Imana ishimwe. Icya gatatu ni ukwizera. Kwizera. Iyo umugabo n'umugore batizeranye, Satani mu kubasambura biroroshye. Urusaku rwose aho ruzananye ruba icyemezo cyo gutata, ruba icyemezo cyo kubana nabi. Mwizera. Imana ishimwe. Ikindi cya gatanu, ibanga. Mugomba kugira ibanga mu rugo. Ejo nimutagira akantu muhurije, ni sawa, ndabona mwarose pare na marene neza, sibyo? Ariko ntimukihutire kumena amabanga yanyu. Nicyo gituma mu rugo isengesho ry'umugabo n'umugore ni nk'inzo ikomeye. Nihabe kitagenda neza, mubanza musenge Imana. Imana ishimwe cyane. Si byiza yuko iyo hageze akantu kose kaba imiryango irari bimenye. Ababyeyi banyu bifuza yuko urugo rwanyu ruba urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero. Nta mubyeyi n'umwe mu isi yifuza kumva inkuru mbi yazanye ku mwana wiwe. Oya, ibyo mubona mushobora kwikemurira, ntimugahahamura imitima y'ababyeyi banyu mutelefone ijoro n'umurango, ibi n'ibi twavuga ntitwumvikana, ibi byagenze ku n'uku n'uku. Oya, ababyeyi mubareke basinzire bamere neza, bame bumva amakuru meza gusa yuko ari sawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ni byiza gutunga abagenzi, ni byiza kugira inshuti, ariko inshuti zose kizana nziza. Aya, ugiye kubaka urugo we na Diane, mugomba gufata abagenzi bose mukababwirana. Bari mubizi? Si byiza ko umugabo agira abagenzi umugore atazi. Si na byiza ko umugore agira inshuti zo ku ruhande umugabo atazi. Noneho muzoshire ku munzani zose,
mupimire hamwe. Inshuti muzobona ubucuti bwazo buzoza kubangamira urugo rwanyu, izo mubanze muzicishe ku ruhande, muzibagire mu mitima yanyu, muzishire mu itongo ry'abapfuye. Ntimwigeze kubona biranagoye, ariko niko bimeze. Kugira ngo ukingire urugo rwawe, ahantu hose hozana n'umwambi urasa Diane, ugomba kuhazibira. Diane, ahantu hose hozana n'umwambi urasa mu bwoko bwa Rutikana, ugomba kuhazibira. Umwe wese akazibirira mugenzi we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwizerane. Umugenzi aza kubwira amakuru ya Diane, umubwira uti yewe nta matohoza nagutumye, ibyo bihagararira ngaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibi tubabwira nibyo twabayemo twese. Hari abantu twibaza ko ari inshuti, ari abagenzi, muga dusanga wapi bafise ingoroji gusa. Rero hakugira benshi bari gira bake beza. Imana ishimwe. Niba wabona umugenzi ugira ingorane ntababara, niba warira atarirana nawe, wanezerwa ntabyinane nawe, menya ngo wise shitani muri uwo mugenzi arimo ubujyana bwinshi. Mushire abantu kumuzane babaha ivyiyumviro. Niba umuntu akuzanira ivyiyumviro bigomba kukwigiza kure y'ivy'umugabo cyangwa iby'umugore wawe, umenye uti aha hantu hari daje hano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikindi gikurikira ni kiyago. Kuganira. Bibiliya yavuze ngo umugabo niwe mutwe w'urugo, ariko umugore nawe si kirenge da. Aya kumuzoze murabwira ngo nije kugira tete ngo se mwa boss no. Kuganira. Ikiganiro burya ibyiyumviro byinshi byubaka umugabo, ahanini abamaze kubimenya neza, iyo agize umugore mwiza nawe aba umugabo akomeye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe uca mu bibazo ugaca muri pase mbi, inshuti zikaguta, abagenzi bakakuzinuka, isi igahanahana ubwo bumara bwo kwamba yose. Ariko iyo ugize Imana ukaba ufise umugore akomeye ahagararanye nawe, iyo si usigara wiraba ukayitwenga, ntiyo kuza gusinzira, ntiyo kuza apeti, ntiyo kuza kumva ifite ibibaniro. Mugabo ntugasuzugure ibyiyumviro by'umuntu Imana yaguhaye bakubera umufasha. Itara bavuga ko ari umufasha. Hano wanashaka hari umuntu ufasha undi ibyo ashoboye. Umuntu agufasha ibyo ashoboye. Ntabwo uvuga gufasha ibyo ushoboye, urabyishoboreye. Ariko Imana yaratwitegereje, isanga tubakeneye abafasha, iduha umugore umufasha. Amen. Mu migambi mukora, mu maproje mukora, ni byiza yuko umugisha inama ukumva icyiyumviro ciwe, mu gihe kamere utagize isanganya ugira umugore mubi. Ko mwabana namwe namwe hari igihe mugorana, hari igihe uba kwihaha ry'umugore ugasanga nigorana. Hari umugore utokwereka amafaranga, tuvuga uti naroza amafaranga, ibintu byabonetse bimeze neza, afise ingorane zo guhaha. Ikintu abona acabona ubuzima bwiza ubwo nyine, muyarye, muje kubiyaga, muje mu magazine, muri modoka, ibintu byose, umukozi mwirukane, muze murajya muri resitora, amafaranga yabonetse. Uwo ni we mpimba kabiri gatatu ugasanga niko ameze. Ahubwo wamutangaza ubukene ushitse muhira. Nubwo uzongera by'imiliyari, uzi uratanga n'ikiro cy'ifu uvuga uti nabuze ibintu byagoranye, sibyo? Ariko uzi umenye ukundi kuntu bigenza. Mugabo hari ibyiyumviro bimwe bimwe ubisabye umuntu usanga aho kuguteza imbere agusubiza inyuma. Ariko en general ni byiza yuko mwicarana mukaganira. Amen. Haleluya.
byangiye birasa. Tugeze mu isi Satani yateye ubwana bw'ubukobwa muri iyi minsi. Mwa misore mwe mwumve timupfe kuza murabona amaribori n'inzobe n'ubushatsi bakiriri inyuma ngo muve mu mubonye abagore. Musenge Imana ibaha abagore beza. Hasigaye hari idayimoni yateye abakobwa ari wanyuga ntibarashikirwa, aho umuntu azoja kurongorwa yateguye ko azomara y'indwi gusa. Kwaho kana yabiteguye kera ataraja n'umuntu akabitegura akamwibohera ko avuga ati ndamwibohera ko tubanze gusinya ariko ibi pi iyo bikunda gushikira abahungu barongoye bafite udufaranga, afise akaduga, afise inzu, afise binabiriya, kubera iyo bagiye gusinya basinya ivangamutungo. Uwo mukobwa hagendera kuri ibiharuro n'abandi barimo abazimu nkawe bakamukoresha ibiharuro, bakanaperereza bakamenya n'amafaranga uvuze kuri konti ingana ngana, akavuga ati rero ngenda mwemera ariko inyuma y'indwi nzorondera ingenda muvano tuvane cyo musaba divorce bashobora gupasuramwo kabiri. Nimba mvuze inzu zibiri nzotwara imwe, nimba mvuze miliyoni 10 nzotwara 5, ibintu byose hagenda yapanze ko azokatira hagati. Kumbe ntiyazanywe no kubaka urugo, yazanywe no gusahura, yazanywe no kubandi. Nicyo gituma burya umugore mwiza nisaba abantu bamukurangira ariko atangwa n'Imana. Imana ishimwe. Mugenze make mugende buke musenge Imana muyisabe ibarongore izobaha abagore beza. Aha mu gisagara twujuje abagabo babaye abasazi mavese yamaze abantu abagabo bagenda barivuga inzira yose kubera abagore bagaye ubyimba mu mutwe nabone arabahuye n'abagabo b'isara ingo zikamera nabi. Nicyo gituma rero tuba tugomba kuvuga n'amajambo menshi kugira ngo umenye iya engagement ugiyemo, iyi kontra usinye iyo ariyo n'uburemere ifise. Tuheza kuyisinya ngo uje uvuga ngo usinyura biroroshye bayana, kandi wanayisinyura ntiwibaze ngo valere watanguranye ngo nyuma yo gusinyura niyo uzogumana. Oya, mugomba rero guhagarara mu rugo rwanyu muhuje umutima n'inama, mugahagarara n'umugabo n'umugore bigaragara yuko ari babiri mugabo umutima wabo ari umwe, ivyumviro byabo ari bimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibihuhusi iyo bizorana hose ukabuziho ugomba gukingira mugenzi wawe ukamwemana, urugo rwanyu rukagenda neza. Imana ibanye nawe, ibisigaye byose Imana yikwemeye kwemeza n'abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wanazivuye mu bihe by'amagorwa mukamenya yuko bitabatandukanye, mu bihe by'amahirwe ntimutandukane. Burya abantu benshi bazi batandukana n'ingorane. Oya, hari ingo nyinshi zitandukanye n'amafaranga menshi. Abantu bagikenye barakundana, barumvikana, baranagendana, barabona ko baberanye, ariko umunsi ifaranga ryinjiye mu mufuka umugabo agatanga gusuzugura umugore akabona yuko umenga ntibakwiranye. Umugore yahembwa menshi gusumba umugabo akabona umenga uwo mugabo ntibigakwiranye. Imana idufashe. Ugasanga ntakimwubaha aramusuzugura kubera afise ikintu amusumvye. Iyo mwabaye umwe ikiriye cyose aho cyo kwinjirana nubwo hoguma ari mu ruhande rumwe bikazana ku mugore cyangwa ku mugabo, iryo tunga n'iry'urugo Imana yahezagiye umuntu, yahezagiye umuryango. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ndagomba mu kanya turabasezeranya, hanyuma tubahe na certificat yuko ubukwe bwabaye. Ikintu cya certificat ni cyiza. Hari umugabo nzi arakuze cyane umurundi wacu, umugore bari bamaranye imyaka hafi 50 irenga. Sinzi ishetani yamugendeye iyo ari agira umuhamuro
bagira umuhabara aremeza neza yuko atamugora afise batigeze basezerana n'ababwiriza bahabara mufise ingora ingora umuhabara umutezi bagatarira gusa iyo ntabukunda ni bake baza kubona abo bakozwe n'abahabara wapi ntagira impuhwe z'umufuko wawe n'ubwo umushahara wawe urabuze akubwira ko inzoka ye idakunda ibiharage ashaka ubushaza gusa ntabura ko inyama zitukura zaramunaniye hari na mbisi ashobora kuzirya kugira ngo usesaguze gusa ugura amafi n'inkoko bya mwize yose hano n'inzu mubamo wayimushizemo akurangira ko muyirya kugira ngo muyigiye kugira ibirori ariko Imana idufashe Imana iturindire ingo igufashe tugumane n'abafasha bacu umuhabara n'abagwara ntazoza kurwaza Sefiri azobona yuko wewe uri kuragenda uva niwahomba azobwira abantu batakuzi habe no ku maziko yawe hazoza ariko ugasanga abo bafise nibo barya amafaranga yabo menshi inyama nziza nibo bayirya nibo bajya ku kiyaga nibo bazunguka bagura impuzu nziza isaha ishakoshi byose ni guci ibintu bimeze uko inzara bamuhabije no guca inzara Imana idufashe ugasanga umugore mwagoranye mwasenganye kugira Imana izobibuke we barashonje mwewe nawe ariko icyo maze kubona kenshi iyo mwene abo bantu byabagarutse nabi basubira kuri bamwe batabambe kandi Imana yaremye abagore ba mbere ni nziza abagore ba mbere bagira imitima myiza pe ibigabo byasaze bigasara rwose biragaruka bakabyakira ukumva bakwakira akakugwaza akakugirira neza ibintu byose akarenza ko byose ariko uretse abadayimoni baba bakumenya amaso mu isi yose nta mugore mwiza azosumba wawe ntawe kandi bivuga ngaha jewe niyaje yaraye ngaha muri veye ntiyaje ariko uretse nyine ko ari nabyo ibyo mvuga umugore wanje ukuri kw'Imana umubona basha mwiza nakora muvugisha ukuri abamuzi muvugisha nije wambe nije Imana ishaka cyane haleluya wala sifu niba ndando wako mubwiza bwo kumubiri gute Bibiliya hari umuntu wa Bikira Mariya tatubara ashobora kuba ari papa agashaka umutima mwiza akambungabunga yewe mwana ushizwe muhira jewe naho nsaba kozwa mwibase ukungana ruto wanje ni muri paradise kuko ngumva nushengendeye umuntu yozurika gatoya batiya mpano amazi bagashusha bakazita Imana ishimishana Imana imuhezage muzomubwiye ko nabivuze niko mbwira abantu muhindukiza amaso musubire mutegeza abafasha abantu nibo ba mbere beza no kuri kw'Imana nibo ba mbere beza umunsi ijisho ryakatiye pembeni ukabona n'akayoba nkamwiza gusumba rwawe ukubite ku jisho ubwo utoka shitani uzoba watewe Imana idufashe haleluya utiga esa haya muri Amerika haya abadimudimu hakaba y'abantu muri za Amerika yo hepfo n'abandi bazakorombera hehe abanyafurika abanyaziya isharo ryose ukaramuka ubonye umutibukanye hati namba wa niwe misi imyaka yose muzomara siko wa dia ntawe mu bogana zose bakubona bogana ni rutikanga gusa Imana ishimwe haleluya Imana ibahezagire kandi bagirire neza reka revera ave hasi
bandanye ibyo guhezagira. Pasiteri Beda uhaguruke, nimba hari n'abandi bapasitori bari hano muve hasi mubaze gukora umurimo w'Imana twese. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Turaja kubasaba yuko bahaguruka kugira ngo begera imbere. Hari indahiro tugomba kubaha murahira. Imiryango ikoranye, inshuti zihari, ubivuga abantu bose bumva. Ternyata kubarusha usanga turabona Diane mu maso. Nute ni wa mutunyegeje muhe mikro abageni. Tagomba utwereke umugeni wawe tuguco tukubaza murare mu maso turabe ko watweretse ari we taba waduhenze ukaza mu wundi. Witonde umwanya turawufise. Por Wow, nkuko mubibona Rutikanga afukura umudamu wiwe kugira ngo kumbura ashobore kubereka ndetse anamwerekana. Wow, wow, bisa neza cyane rwose. ugomba kubaza Rutikanga. Diane we uramuzi? Ndamuzi Subira umurabe mu maso neza. Ubona ari neza. Kile kibazo ni wewe mwitoreye canke bamuguhatiye? Nije bwite kabisa. Niwe bwite wamwitoreye? Nta gahato kagiyemo? Nta gahato. None nibyashoboka ugasanga uko waruzi Diane uba Rutanga atariko ameze umaze kumushikana mu rugo uzovyifata mu Uzamwihanganira. uzihangana Neza. Wow, azomwihanganira. rero bamwihanganira ukamwigisha akananira nakumva hoho bizoca bigenda bito. Zamusengera. Uzamusanga ikibazo cyanyu ni giki kuvuga twese tucumvise ubona cyotuma utandukana na Diane ubaruka? Urupfu ubonye na Yesu amutse muzikiranira na Diane neza mw'ijuru bikomeye. Diane na Diane Rutikanga uramuzi? Uramuzi neza? Vuga inyuma ntibabyumvise. Mwabyumvise mwene? Ubwo ntibabyumvise. Aho none nta gahato kabiyemo kuja kuri kwa Rutikanga? Uramwikundiye? Wamukurangiye? Sa?
uzomusengera uzamusengera nawe bikanga gufata uzoshugira gute uzihangana bakumvira amashuri ariko rero niwashika mu rugo uzumwongereza amapira umwongereze bateri kugira ngo ijwi rizamuke gatoya. Imana ishimwe cyane. Reka mwigize hano impeta zanyu kugira zisengerwe. Zikiriko ziraza ntituzinda utikanga mu bibazo byabo. Ni igiki ubona kandi cyumvikana mu mutima wawe ubona uti iki gishitsi jewe cyo dutandukana utikanga ni igiki urupfu bashimye nk'uko izi mpeta zitagira itangiriro n'iherezo niko abasazi b'Imana nzima duhuje umutima n'inama byo gusaba ngo abagira bambikana izi mpeta nabo ntibazogire ikibatandukanya n'uko izi mpeta zitagira itandukaniro. Tubisabishije ukwizera n'ukwizigira yuko uko tubisabye ariko bizotubera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tore impeta Diane ngaba anya bambikana impeta z'urukundo. tegura urutoki wishyiremo buke buke ugenda uravuga amasezerano akubwira usubiremo uvuga uti jewe utikanga gukaraga amacumu jewe utikanga gukaraga amacumu ndebe neza. Diane uyu munsi ndakwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo yuko kuva uyu munsi ubaye umugore wanjye ndagusezeraniye yuko nzogukunda nzogusonera nzokurinda igihe cyose tuzaba turi kumwe ni wewe mugore wanje igufa ryo mu magufa yanjye akarako mu mara yanjye sinzigera ndaguhemukira. Imana izobimfasha. Nuza wereke imiryango werekane ya misore sawa amashi menshi kwa Diane umuhe impeta nawe ubwire kuko yagize zamura hejuru tuzi uvuga uti jewe Diane ubaruta wewe utikanga gukaraga amacumu imbere y'ishengero imbere y'imiryango Imana n'icabona ndakwambitse iyi impeta y'urukundo nemeye yuko kuva uyu munsi ubaye umugabo wanjye nzogusonera nzokubaha nzobana nawe mu bikomeye no mu byoroshe nzoba ndi kumwe nawe sinzoguhemukira gushika Yesu agarutse canke urupfu ruje atari ico akizodutandukanya shiramo wow nuko bimenze bareje kwambikana impeta z'urukundo. ishengero imiryango muve hasi tugomba gusenga
muve hasi haguruke usengere bano bageni kino gihe gihambaye aho Imana ifata babiri ikabagira umwe. Mwami Imana Data se w'Umwami wacu Yesu Kristo, turakweretse Mwami izi ndagano aya masezerano abereye mu nzu yawe imbere y'imiryango. Uri Imana ishobora byose, uzi byose, kuva mu nteguro wari ubizi, wagendanye nabo ushikira intambuko zabo. None Mwami yaguhora ku ngoma uyu munsi ico wabateganirije Mwami kuva bakiri no mu nda za ba mama babo, uno munsi wagishikije yuko Mwami babiri ubagize umwe. Turagushimiye kubw'ubukwe Mwami bwa Rutikanga na Diana. Ibi biganza Mwami b'imbere yawe byambaye impeta ni ikimenyetso cyo kugaragariza yuko bagomba kuba umuntu umwe, umutima wabo ukaba umwe, ibyiyumviro byawe bikaba bimwe, maze nyaguhora ku ngoma ntihagire ikizobatandukanya. Turagushimiye Mwami ko wabikoze kandi bigize neza. Naje nyaguhora ku ngoma kubw'ububasha wampaye n'umuhamagaro, ndemeje imbere y'ikoraniro yuko uyu munsi n'iyi saha Rutikanga na Diane tubashimiye kandi babaye urugo rushasha, babaye umugabo n'umugore. Imbere yawe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Amashi menshi. Mucimutera intambuko muze abakozi b'Imana bari hano bazunguruke ababyeyi kugira ngo tubasabire umugisha. Urakoze nyiribihe, urakoze n'abasumba byose, urakoze n'ingeri mwiza, urakoze umufasha wacu uhorana natwe. Asante cyane kutubwiye neza tukaba twaye muri ibi birori. Iri ni isezerano ryawe wahaye abantu, urababwira ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Uravuga ngo watekereje kumuremera umufasha umukwiriye. Asante kuko ijambo ryawe ari ukuri kwawe. Asante kuko impumeko yawe ari ukuri wadusigiye. Asante kuko iri mu masezerano yawe. Asante kuko wemeye guhuza abagabo bahuye. Ijambo ryawe riravuga ngo abuhujije nta muntu ushobora kubatandukanya. Uravuga ngo umuntu azasiga se na nyina, abana n'umugore we akaramata. Asante kuko tujuje amasezerano yawe. Abana abakozi bawe turagusigaza hejuru yabo kugira ngo bagirire neza, ubahumugisha babashisha rwose mu rugo rwabo. Mu rugo harimo ibibazo byinshi, ariko kandi inkomezi zawe zive kuri bo. Ukomeze ubagirire neza, ubambike imbaraga za Muhera w'Imana kugira ngo zizabarindire muri urugo rwabo. Ruzaba urugo rwiza, ruzaba urugo rw'imigisha, ruzaba urugo rw'amahoro, ruzaba urugo rw'urukundo, ruzaba urugo rwo kubahana, ruzaba urugo ruzotahwa n'abashyitsi. Itorero rizonezerwa, imiryango izanezerwa, igihugu kizanezerwa. Uzabaheze kubyara bororoke kuko ni isezerano ryawe waduhaye. Uravuga ngo duhaye isi, ubundi kandi tuzayibemo neza, tuzare twororoke, dukwiriye
urubyaro rwiza cyane cyane agakiza kazobe kari muri bo bazokomeze bakumenye bagutunge ubundi kandi nanone twese tuzanezererwa agakiza kawe tubonye urugo rwawe ruraye urwo rwiza uyu mugisha tubasabiye uzo mugisha ukomeye twebwera w'Imana azakomeza ababashije rwose kuko ijambo ryawe rwanda gushobozwa zose nawe uduhesha imbaraga ubwacu ntacyo twokwikorera tumarise amaboko turaze kugira ngo imbaraga zisumba zose zagaragara muri rugo tuzishima nk'umuryango itorero rizishima igihugu kizishima n'abantu bazishima abaturanyi bazishima kuko bababereye umugisha urugo ruzotaha neza natwe tugubwe neza twese urakoze kubana natwe tubasizeye dusabye mu mazina atatu irya data n'iry'umwana n'irya twemera weza tubisenzemo amen amen. Bandanye uteka muze hano musinye mu bitabo. Wow, bakaba barahejeje gusezerana imbere y'Imana ndetse n'abantu bariho kandi bakaba bagenda basinye mu gitabo kimeze yuko bakoze ubukwe. Kubasezeranya nawe arasinya. Ashimwe tugomba kubashikiriza isertifika mu rurimi rw'icyongereza tuba tuzi ko rutikanga ari bakoresha cyane Imana ashimwe cyane ariko umurongo tubona muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 5 wa 6 aravuga ngo so they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. We, the undersigned legal representative of Église Vision de Jésus-Christ, Apostle Bahaga Isidore hereby certify that Rutikanga, Rukaragamachumu, Meweneza, and Diane Ubaruta were duly joined in holy matrimony in accordance with the laws of God and the doctrines of the church. This ceremony was conducted on 28th day of March 2026 in Bujumbura, Burundi, issued on the 28th day of March 2026 at Bujumbura, Apostle Bahaga Isidore. Fotografe sinzi ko mwoza kugira ngo
mu bafatore bariko barayibereka